gimnaziya açılğandan beri 2011 yıldan beri Tayazaz Barı'nı kuratorluğu basında işleyimiz balalarını 21. saylap alу etaplarında anın bir yana uyuşturuldu. Hem okutuşların bulguları, balaların birinci olimpiyada hazırlıklarında Tayazaz Barı'nı bile buldu. Bugün o sizin bilen işler geldi. Birincisi İngil ne yapmış? Şimdi o kızın evi hazır. Sizin başlamış bir yarışı İngil ne yapmış? Sizin bana kurma yaşarak çok kadar faydaları alalım. Şuna göre böyle o şahıslar, şimdi şahıslar siz vadi balalarda bol, ibadi mektepte de okumaysın. Şuna göre şunu anlap işlesek diye, şunu anlap yaşasak diye, şunu anlap okusanız ile siz görüp durasınız. Tanımış bitmek tez özgərer, Allah da var. Bunun maksatımız da şu sırgen içi gidip güçlü ittirip bilim vergen miken, eyvet itip terbiye vergen miken, Allah da var neçik turmuş hazırlargen miken deyip hiyallanıp yaşayız biz bugün günde. Bana indi bugün mındı mektep, bizden rayonumuz yerliğine ulaştan iken bu bitinde Respublika derecesinde mektep. Bir yaktan indi olurlar, ikinci yaktan indi ol cevablılar. Tanış komentar gimnaziyası diye talep edildi. Ne kurup terası balalar, yanı mektep düzeyi başladık biz. Barabır bu mektep, eybet mektep, yanı salınan mektep, bu bizden insonu salınan mektep isterdi. Şu an Karamas'tan indi bu 21. asır mektebi tügül. Materyal teknik bazı da indi barabır tulusunca cevap verebilmesi. Laboratuvar dersler, işler, laboratuvaryalar, cihazlar bilen tatmin ettirişin barı fakat bu derecede tügül. Avcımız sileybil, 21. asır kompetensiyanı sınavının balalarımız hazır bulgar deyiş, biz Allah'ın şunu hazırlarlar deyiş, biz en birinci şiratta barı materyal teknik bazı. Bu cevaplara kızanı sıklet etmeyi tergah deyiş. İkinci inanın işi, okutuşuların hazırlığı. Programlar şuna göre, rahmet prezidentimiz var, Üstad Nurvali Ölemini Hanım var, birinci prezidentimiz Binti Müşarif Oluşay Miyifke, barı buralar yardımı bilen yana mektep tüzü başlandı. Allah bilse, sen bulsa, o sayede bizim mektebini tavşırağı yayınlarız. 460 balağa, 170 balağa alınmayındı bizden. 400'den artık, 400'e yakın balağa bulga 1. etapta. Şuna göre yana mektepte, yan şartlarda biz sınıfla hukukumuzuna devam ederken değişmiz. Elbette, mektebinin beyası bir 600 milyon, 700 milyonla yakında bulunmışlardan stadyonları, sport meydançıkları, bakşaları, başka obyektleri bilen oluşuna basa da tırlandır. Prezidentimiz de etti, gimnaziya barı var o'zining neticesini ko'rsatib bile bir nechta bizani qiyolasini bizlarga tegishdi bu. Bir. Ikkinchidan baribir endi respublikadagi total muhiti bo'lgan birgina bu rayonda yo'q. Men qo'rqmay aytam, qoralanib aytam, ikkinchi yoqdan qaranglar, chunki butun yashash uchun total muhitda aralashuv, fikrlashuvimiz, bilim oluvimiz, san'atda bir madaniyatda biz foyda bor bo'lgan kunda shunday san'atli bolalar ishkinalikgina bunda Yo'zlov festivali sizni ko'rib, qoralanib o'tirdim, sahna chiqishlarini, biyularingizga, ajrlaringizga istadik gimnaziya Grand Prix oldik endi. Autoritet nafis söz söylüyoruzlar oralarına ortada. Ayda var devlet ansamblı, ağıydı devlet Cakambi ansamblı gibi Kazan'da var, Dağıtanışlarına var. Devlet tiyatrı bulur altında erevdik bu günler. Tabiatta biz şunday, Soğuda var, Urmanı var, Dağıda var. Şuna göre bunday yer. Kim var ya bizim doğan yer olğaç, o bütün şimdi kadarlı anda yer başka bulanmayın. Onda kadarlı yer bulanmayın. Şuna olğaç, Respublika yeterçiliği de bizden ümitleneyin. Bu sonunda mektep bu inşasıyla şu bulganda da prezidentin sonuna sözü engel barabısız komünitariler birlikte yaşayınızsız bizde. Bunun tarihi buruşumuz da var. Buna Feyza Pravlanda siyaşı oldu. Yaşaytan bitindi bu sonunda. Gelecekte de Tatar dünyasına şahısların aktanışla vermezse kim birlikte yaşayın? Alfiye Zalavalar, Binti Müşarif işlerini, muhtar mutillerine, bize iş muratlarına, Amin Abzallarına bir gancelik bitindi bu bizden. Yaş bu kurgusu ileri bundan sonra işi bilen bismillah işe başlar. Şuna göre şu şunday zor cevap alıp da bizden alda talep de koyana hem elbette yetakçilik tarafından bizge gelecekte şartlar daha da yaşarak buldurulacak hem biz de bayan yetakçilik olarak biz de onu çalışacağız. Şuna göre tege balalar sizden bunu anlap tege
Uqsagı deydi, yaşasagız deydi. Dayı ol, gimnaziya balası, gimnazist ol, var yapmakta ayrılıp tarqat deyişim. Min etmeyim, bütünümüzde şairler bulup bitermez, yazışılar bulup bitermez, biz kişi bulup deyişim. Terbiyeli, zavuklu, akıllı, biz Tatar şahısı, rayon patriyatı bulup deyişim. Mən şolarını birgə deyiş gimnaziya bu. Şuna kura ol, var yapmakta her bir bala ol sələtlər, ol anımızga aşağı bir vermekler, əli peyda banıtlarında silah aşağı bir kub məktəbə itirəyə gerek. Şuna kura hürmetli balalar mende sorar edim. Mende bu oku yurtlarına gelip bilekkensiz iken indi. Onunla zorlanırlar gerek. Zorlanırlar gerek. Dilesekim de bu oku yurtunda bu tedilmeyi. Lakin indi biz barabar intibı bu minnettarıyla özümüzün taraftan biz şimdi var yapmakta durmuş kayzılarla tırışağız. Sizlerini kurup durasız. Minnetiller meselesinde kurasız. Biz Tatartının, Rusların, Kameniburlu'dan İngilizlerin birlikte tırışağız. Bu günahla bizden tecrübalık bitinde Nefise, Valiyeva, Legan Anitap'ta, Cimrişi oldu bitinde İngiliz dili boyunca andarlıktan Kazan'ın, Şahlı'nın bütün İngiliz dili mektepleri bilen birge bit oldu. Aslında mektepten gelip varıp Nefise şunda Cimrişi oldu. Zor İngiliz dili boyunca varına etkenler. Gelecekte biz Arap dilinde bire başlarına değiliz. O mektepte Allah bilse intimiş arayıp şimdi telağı şunday prezent oldu. Telağı şunday meydançık oldu. Gelecekte İslam Üniversitesi'nde var bittiğinde Tatarstan Respublikası'nda. Tiller bilen birlikte var IT kompetensiyeni Mısır'da əzəzlər birgə tırışaq yapız, siz anı sizərsiniz. 5-6 tarafından biliyoruz. Burası tabii özünüze gerek. Bütün kişiler IT işini olarak gerekli. Bunu humanitarı da bugün IT işini. Başka türlü profesiyada olduğunu IT yönelişten başka işleyenmekiler, şehirimiz olmak itirafı. Şu anda sizin hakikaten kutludur yöneliş birgatiş. Bu yönelişte de okuzlukta da gimnaziya özellikle şınalık var. Burası direktörünün bu yöneliş boyunca orunmasarı var. Ama onun boyunca özellikle işin devam ediyor. Dolayısıyla biz şimdi bariyatlarda turmuş fazilerle tırşabıd, sənətli tərqə, bilimli tərqə tırşabıd. Siz de özünüzden tırğan işlərə deyişlərdə hesablayırsınız. Siz indi bunda men uzallayım. Fəngə, ligə, javuşub yatatırğan balalar. Bizning zadaşı, bizning buruş nişik sizin selametliğini saqlab qalır. Selametliğini saqlab qalır. O kadar aytırıya gerek hukukağına tabanıp yaşap, biz sizin selametliğini buzuğa yol qoyarğa deyişdir. Şuna görə biz sizden mecburi tileysizmi, tilemeysizmi basıyın kaçındırabı. Şanlığa bastırabı biz sizinle tileysizmi, tilemeysizmi. Kınga tileysizmi, tilemeysizmi bişmette bir yerde boşatabı biz sizinle. Buna bizden mecburi şuna görə bunda indi tige balalar palu bayılını yarar. Okuyup dindi bu işi kine edecekler. Bunda tigile yarayım, bula yaramay digene bir yok şuna görə. Bu yıldan biz sizden şundi balalar. Şimdi buna Tatar gimnaziyasından kelib bilakkan bala necha indi oldu? Tatarcha berilmasga deydi. Durustluğu bildi. Ona göre gimnaziyadan her bir balani biz tatarcha berga ilatirga deydi. Doğru mu mecburi qiydatlan ishlarni bilsin. Shunga göre reis gimnaziyaning o'zini mustahi var, qoidalari var. Nishib bo'ladi deyish gimnazist, uning talablari, huquqlari mendiyaning, ularni da silaybat berangansiz bo'lganda Şuna göre şu kıssalarda, şu demağa bizning iştürkün ota-onalar bilan sizning siylaşıp oldu. Begebet siylaşıp oldu onlar bilan da. Onlar bilan da birden bizning qarşılık yok. Ota-onalar siz, o'qituvchilar, tarbiyachilar birga bo'lganda bütün siylaşlar bo'lar bo'ladi. Şuna göre diler edim kelajakda da mana shu aytib, şu o'quv yurtuna pedagogimiz bilan g'ururlanib, Tatar bilogimiz bilan g'ururlanib, motor etib bilim olib, motor etib kishi tarbiya olib, yana 21-asrning için şahsları bulup tarbiyalanib o'siruvimizni. Benim cevabım siz menga ko'proq kerak. Chunki mana shu koronavirus chog'ida onlayn rejimda ishlaganda 25 menga shunday bir zo'r bo'lak sizning maktab direktoringiz bilan zo'r bo'lak berdi. Kelinlar Feruza opa bizning bolalar bilan ishlashib сөйләшәләр. Men bu uchrashuvga bik ozgina hazırlandim. Çünkü men ota-onalar bilan ishlashga keldim. Bolalar bilan uchrashuv turida menga bir necha kun ilgari shunday murojaat qildi. Shuning uchun bu menga yuqoridan kelgan bir og'irlik. No men bu og'irlikni, bu problemani bik rahmat etib qoldim. Çünkü bu og'irlik 2 kun hazırlanib qaralib bolalar bilan, mening bolalar bilan
bu авырлык мине хәзер үзгәртәчәк. Мин сезнең белән очрашудан соң икенче Фәйрүзә булып чыгып китәм. Ни өчен? Чөнки миңа адәм баласы, кем ул кеше? Ни өчен бу дөньяга килә? Без ни өчен туабыз, без ни өчен яшибез? Нәрсә ул сәләт? Минем эчемдә сәләт бармы? Бар кешедә ул сәләт бармы? Ул ни өчен бирелә? Мин аны сизә аламмы дигән сораулар сезгә, сезнең яшькә кадәр генә түгел, 5-6 яшьтән шушы сораулар минем башыма килә. Безнең цивилизациянең, безнең галактиканың үзгәрүенең үз законнары бар. Без ул законнарны белергә мөмкин, белмәскә мөмкин, ләкин ул законнар бар. Шуңа күрә һәрбер адәм баласының да үсүенең үз законнары бар. Сез аны беләсез, белмисез, кабул итәсез, юк, ул законнар бар. Менә шушы законнар буенча кешенең үсеше законнары буенча бу сорауны адәм баласы 5 яшьтә үзенә бирә. Ләкин ул аны мин әйткәнчә мин ни өчен, мин кем дип әйтмәсә дә бу турыда уйлана. Менә кичкенәрәк вакытта күз алдына китерегез әле. Кар, буңлык матур көн, буңлык матур көн. Карга ятасың, бөтен нәрсәләр ялтырый, тып-тын йолдызлар. Һәм шунда карда ятканда минем һәр вакыт уемда тора. Шул карга ятканда үзеңне бөтен галәм белән бердәм итеп сизәсең. Тып-тынлык. Менә шушы сизүләрне, шушы әйберләр кешенең күңелендә калса, ул бик күп ярдәм итә. Шуңа күрә бүген безнең сөйләшү мин нык сөйләмим. Бер нәрсәгә дә үтеләмим. Сезгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бер әйбер бар. Свобода, право выбора, сайлый аласыз. Шуңа күрә бүген тагын бер кат әйтәм, сез миңа күбрәк кирәк. Чөнки бу талантлы балаларны эшләү президент программасында мин 10 ел эшлим. Акча алмыйм, булай эшлим. Шушы балалар Сириуста бик күп мәртәбә булдым. Әллә нинди балаларны күрдем Сириуста да. Шуңа күрә бу миңа чынлап та кызыклы тема. Бу инде минем бу тема нидән килгән? 7 буын әби-бабайларыма өйрәнгәннән соң, ул бик модага кирип китте хәзер буыннарны белү өчен. Хәзер инде безнең Татарстанда бар компьютер буенча заказ бирәсең дә 2-3 көндә сиңа табып та бирәләр. Мин белешкәндә әле андый мөмкинлек юк иде. Архивларда барып, кешеләр, дуслар ярдәм итте. Шуңа 7 буын бабаларыма өйрәнгәннән соң, мин аны бик матур итеп китап итеп ясадым да 7 буын әти ягыннан бөтен өстә указны юллалар. Алар шушы вакытта җиргә эшләгән. Бөтен өстә указны юллалар. Исемнәрен белдем дә, кайсы байсарда, кайсы Җәбүлдә указны юллап булган, Риза Фахретдин биргән әтинең әтисенә мине указны юллайтып җибәргән. Шушы китапны салып куйдым. Китапны салып куйдым да, аннан соң бер-бергә тап булдым. Менә шушы талантны ачыр өчен, үзеңдә булган потенциал, менә бу әйберне ачу өчен үзеңнең буыннарың белән горурланырга кирәк. Хәзерге китапка карыйм да, горурлык чыкмый. Сипатта карадым. Бабайларымның исемнәрен әйтеп карадым. Горурлык чыкмый. Шуннан әнигә сорау бирдем. Әни исә 96 яшьтә. Әни мине әйтә, әти сөйләмәде, мәрхүм инде. Бабалары турында сөйләмәде, чөнки әтинең әтисен 29 елда өйеннән алып киткәннәр дә, кайда аның күмелгәнен дә белмибез. Әти курыкты, чөнки муллалар ул заманда пионер комсомол курыкты безгә сөйләргә. Мин дә горурлык уянмады ул якта. Шуннан әни белән сөйләшә башладым. Әни үзенең әнисе турында стабикәләр, алар ягыннан да стабикәләр. Әни әйтә, нигә киткәндә, сугышка киткәндә, авыл җегетләре әнисе инде постельдә яткан, киләләр иде, әнигә дуга кылырга кушалар иде. Әнинең әнисе дуга укыган, бер солдат та үлмәгән сугышта. Бөтенесе кире кайткан. Менә горурлык уяна башлады. Һәм инде мин исә калган күпләрдән, туганнардан теге 7 буындагы минем менә бу якта. Әти ягыннан, әни ягыннан 7 буын түгел, бик күп буыннар менә мин сезнең алда басып торган өчен. Әмма ләкин сез безгә караганда акыллырак. Чөнки минем булган тәҗрибәм минем кызыма бирелгән, балаларыма. Аларның тәҗрибәләре бөтенесе өстәлеп минем оныкларыма бирелгән. Сезнең кебек укучылыкларым бар. Алар сез чынлап та акыллырак. Чөнки безнең буыннардан тәҗрибәләр сезгә бирелгән. Шуңа күрә менә бу очрашу минем өчен бүләк, минем өчен зур эш.
Çünkü sizin üzerinizde fikirlerinizi aytasım ki biz sizden bilen hazır lisede olmuşuz. Şuna göre idalmışına basıp isimlerinizi aytıp tanışıp söylerse bizge bir faydalı olur. Çünkü siz aysı bir isimlerinizi bu ama tizgine bitirseydi, ezgine söyleseydi, kimler kompüter, kimler aşısı kile, kimler yolcusu kile, türlü fikirler beklediniz. Sonundan neydi fikirleriniz aytırsınız. Türlü keyiflendirdiniz. Aysı biriniz ve bir şey bir nerse bilmediniz, çağırdılar. İngil ne yapış, sizge kile, İngil ne yapış, bunu bilesiz. Şulgana deyip bildiniz, sizin için bu koy birinizge kine teyber buldu. Şuraşularımız bu. Organ, dersler de kupul, işler de kupul. Şuna göre sizin keyifleriniz türlü şey. Riza mısınız şununla? Türlü keyif. Nokut tuğun, sileşulu haş barımız dersiniz. Hazır balalar birinci sıra. Kim öyle? Gümümen nerse o senet? Senetli mektepte okuyunuz, senetli balalar işi mektepte. Nerse o senet? Nerse mikanu? Motorluk mikanu, karakter mikanu, Aylık mikanu, nerse mikanu. Birinci sıra, nerse o senet. Ben aktarışta okup bitirdim. O vakitte bir Rus mektebinde okuyum. Bu tigi asır. Bir menni Rus klası açıldı. Birevine. Şu Rus klasına konkurs bile kabul ettiler. Rusya sözü verdiler. Bana merhum etti iki söz öğretti. Papa mama. Ben şu iki sözünü bilip konkursta girdim. Papa mama dedim de Rus klasına gittim. Ben Rusya okudum. Rus dilinde okudum. Etini indi bir Rusya öğretesi gelgen o vakitte bir kimde bilmeyin. Ne o Tatarlık ne bütün kitaplar Tatarca. Ne olsa Deriska atstopun. Senet nerse olur? Kim işe oluyor? Bilgi koymayız. Birge bu gümümen senet nerse olur diye tema sizin internet proyektiniz var mümkün. Mantı mektepler bit hazır her bir rayında var. Eydeniz nerse olur senet şu şunda diskusyonu başlayız bütün respublika boyunca. Aktanış burada mektebi senetli mektepte okuyan balalar şu şunda temanı kursetlerdi. Nerse olur senet? Eydeniz şunu uyapta bu bizde. Var mı iken fayda senet? Benim de senet tegecidi bunda kışkıra. Çünkü ben irtup durup suyup koronavirüsle karamışak kildim çünkü tegecidi bunu kışkıra. Söyleşesi, fikirleşesi bile, görüşesi bile. Bulay işleriniz deyip değil. Mındı bulgan fikirler, pedagoglarının tutturuşları bütünüsü. Şuna göre nerse olsa nerse demelisiniz? Menajekitlerden sorayım ben. Birinci. Bakalım ismin nişik. Emine var. İsmin nişik? İnce. İnce nokunu. Kancıke? Senet o kişiye duruşundan biriyle mümkünlük. Mümkünlük. Malay kesin. Kilişemiz mi? Kilişemiz mi? Rahmetlincik dağı nerse? Rahimtekiz. O biter ki isim kim? Sama. Sama. Senet o tarışlık ortasında işlerden bir uzunluğu Молодец. gerekli. Birilgen mümkünlük eğer de tarışlık olmazsa biter. Tarışlığa. Молодец. Benim yazdım. Kuraşlarım kıkılık. Tarışlık. Dağın kınışı gülü balalar. Nerse o senet. O birilgen mümkünlük. Hem eğer o birilgen mümkünlükle tarışlık istesek senet bula tarışlıksız bulmuyor birey birde. Dağın kınışı gülü. Zor çektikler var bunlar taraf. Sizin şigulisiz nerse o senet. Biz şimdi mektepte okuyuz. Senetimiz ne aşağılar? Nerse o. Eğer de biz onun nerseyken anlamasak biz bu senetimizin işi aşağısın. Biz onun işi üstüne nerseyken bilmezsek. Elle var o elle yok. Jatır nasıl olsa da? Siz familyadan bilesiniz. Bileceğim. Bana verilgen birer kişinin yağı yaşı, hem kişinin özü tırışlı başına alıp varsalana bu anın için senetli olacak. Doğuştan verilgen bir yaşıya, onay sıfat, lakin anı bir yaşlıkta üstürüp duracak.
Kim riza? Tumushtan berilgansalar, tumushtan berilgan. Kim riza? Barimizda rizaymi? Riza shu riza. Boshqa turli fikr bormi narsa olsalar? Rahmatimiz. Gimnaziyalar ideya. Tam bir qat İdeya. ideya. Boshqa kelgan bir ideya. Moshdan, rahmat. Ideya. Tag'in narsa? Rahmatimiz. Bizimga bir joyga berilgan biror ish yoki ayber. O'zingga berilgan joy ish bunday yozamiz. Ish tag'in narsa? Ish mumkinlik, ideya ish mumkinlik berilgan. Tag'in bormi fikrlar bolalar? Biz hozir narsa san'atni nuqta qo'yib olg'a to'g'ri ketamiz. Injikay davay. Bizde sanat olsana verilgen hüner. Şu detemlikte beyitti. Sinağına verilgen aybirler. Sinağına verilgen konular. İnce молодец. Güzel. İnce verelim. Güzel, молодец. Вот şu sözlerini işittiğim için bana bu umunda kilirgeydi. Kilirgeydi. Мен нық бақытты болып қайтып кетем бүгін. Өзіңе генә берілген. Өзіңе генә берілген. Миңа гына хас. Жер шарында 7,8 миллиард адам баласы яшәй. Biz үсәбез, жер шарында кешеләр күбәя. 7,8 миллиард. Шуларның берсе дә берсенә ошамаган. Bu bir fantastika. Niçin 8 milyarda yakın kişi şularının birisi de birisine şamaran. Böyle güzel bir sütüp cevap verdi. Sinağına has. Sinağına has. Fakat sinağına. Biz 8 milyar kişi varımızda ayrılışıp duramız birbirimizden. Ayrılıp duramız. Hatta Breznyetsler diler mi? Onlar da dik uşağın olsa onlar da ayrılır. Mine tabiat şunday itip yaratkan bizni, şunday itip yaratkan. Hazır anladı. Biz barımızda geliştik sizinle bilen. Bu mümkünlük, ayttılar, önce ayttı, tıraşlık, ders ayttılar, Tumuştan birilerine ayber ayttılar. Hem indi bu ideya, jengil güneşlegen iş dediler. Hem indi bile bizge güzel ayttı. Sen aklına verilgen bir narsa. Bir sihri narsa sen aklına verilgen. Ama lakin bugün siz pek zor takdimler ayttınız. Bizge ne işindir narsalar verilgen. Demek dünyanın bizge öz qaraşı var. Öz planı var her bizge de. Hem bizning bu turmushqa kelup biz ota-onani saylamaymiz. Saylay olmaymiz, bu bizga berilgan yuqoridan. Tuğan yerimizni saylay olmaymiz. Tuğan tilni unutib boshqa tilda so'ylashirga mumkin. No u yangi o'zining tuğan tilining matritsasi menda boshda saqlanadi. U eng ustagi matritsa. Bu dunyo menga bera, mana menga bugun berdi narsa. Sizin bilan uchrashuvga demak ham azirliksiz, niqlab azirliksiz, sizning fikrlaringizni bilmeyşe, kimler ekanini bilmeyşe. Bulay g'umumiy güzelliğine getirem. Ol menga mana shunday so'rov tug'dirdi. Shu so'rovni yaxshi etib javob berarsam, men bugun 1 gram benim olmaz isterim. Şuna ko'ra agar biz qarasak turmushda har bir og'irlikni olgan ikili do'stlarim bilan nishikdir anlaşılma ışık gelip çıktı. Etiyenin bile anlaşılma ışık gelip çıktı. Ama lakin bu evrden men özüm çıkarga tiyiş. Men özüm qarayım. Bu menga berilgan ders deb qarasak, biz sizning bilan almazga aylanamiz grafitdan. Bu уже живое мышление deb atalır. İkinci türlü o'ylaymiz biz. Bu ağırlıklar menga vaqtlıca berilgan. Bu ağırlıklar menga almazga aylantirga berilgan. Men bu ağırlıklarni jiyam, men bu ağırlıklardan qo'rqmayman, men bu ağırlıklardan qochmayman degan. Agar da biz shunday fikr bilan yashasak, shulay etib javob topib, shulay etib ishlasak, bizning eng birinchi yaxshi kishining birinchi bosqichi. Shu bosqichga bosmisha, shu shaybirini anglamisha, agar biz turmush nishik, onun zakonlari nishik. Mana bir ağaçtan, matu ağaçtan bir yaprak üzüldü de o'zi
Ұша bu яфрак. Аңа қарайсың бик рәхәт түсүтелә bu яфракка. Ұшты, еракка ұша, полный свобода bu яфракка. Әмма ләкин bu яфрак ағаштан, тамырларынан, бұтакларынан соклар алмаса, ул үлә bu яфрак. Шуңа күрә бездә сезнең белән менә шу бәйле. Бүтән әйбер белән бәйле. Һәм шушы алмазга әйләнәбез, әгәр дә без шушы тормышны шулай иттереп аңласак. Шушы тормышның үзгәрүенең законы бар, бердәм дип әйттем мин сезгә. Без бу тормышның, бу бүтән бердәмлекнең бер өлеше, бердәмлектә булган бүтән яхшылык миндә бар, миндә өлештә бар, мин өлеш. Миңа дөнья биргән сораулар, проблемалар мин яхшырсын өчен гомумән олы кешеләрне кулларга ярамый бер кашанда. Әгәр дә мәгәр сез хәтта исереп андый әйберләр була, аунап яткан кешегә дә ихтирам белән карарга тиеш. Ученическая позиция. Ул позиция бездә булмаса, укучы позициясе. Без сезнең белән бер вакытта да үсә алмыйбыз. Аннан инде менә шушы яхшылык тапканнан соң мин сөйлим. Укытучының баласы авырткан авырган, аның кәйфе шуңа бозылган. Менә мин син авырсам, мин дә әйтәм, үзем җавап бирә алмыйм, нәрсә эшләгән үзем дә белмим. Шулай дигәннән соң, сөйләшкәннән соң, критикага бирмәдем укытучыны. Укытучыга шалтыратмадым, укытучыны хурламадым. Зур кешене хурларга ярамый, любой зур кеше. Закон. Аны менә безгә өстән килгән закон. Ничек тормыш бар. Бу законны бозсаң, син әгәр дә әти-әнигә критикага бирсәң, әти-әнинең бүтән әти-әнинең ничек нәкъ шулай буласың. Критика родителей, повторение судьбы родителей. Аларга без рәхмәт кенә укыйбыз. Аларның планнары безгә яхшы булган. Тәрбиядә бүтән бер бәлки белеп бетерделәр. Шуңа күрә шушы дип әйткәч, тынычланды. Дүшәмбе көнне мәктәпкә китте, инглиз теле булды. Ул миңа SMS-ка җибәрде. Дәвани, тәртип, укытучы безнең бүтән класс алдыннан гафу үтенде. Минем алда аеруча гафу үтенде, дәфтәрне җырткан өчен. Укытучы да үсте. Бала да үсте. Мин дә әби буларак үстем. Ана буларак әнисе үсте. Чөнки без менә шушы законнарны белеп, шуларны исәптә тотабыз. Әгәр дә мәгәр без инде бүтәнебез җыелып ашлана башласак, бер кемгә дә бу проблемадан дәрес юк. Менә бу фикерләр сезгә күңелегезгә ятамы? Кабул итәсезме мондый фикерне? Или буш сүз? Табигать эшенә адәм баласын куйган. Аңа кадәр, Сократка кадәр табигать главный булган. Сократ куйган табигать арасында кешенең главный кеше. Шуннан бирлек кешелекне адәм баласын белергә тырышалар. Хәзерге зур компаниялар эшкә алганда дипломның билгесенә карамыйлар. Кеше буларак нинди кеше. Һәм шушы цифровой экономикада без яшәгәндә бик әһәмиятле бер әйбер бар. Цифровой след. Әгәр дә сез хәзер торасыз икән, ниндидер сетевой сообществоларда, ниндидер уйланмаган әйберләр җибәрәсез икән, ул интернетта саклана. Сезне эшкә алганда уже карыйлар интернетны след. Сезнең может быть диплом кызыл, 5 тел беләсез, ә интернетта сезнең изегез начар. Бетте, саулыгыз. Сезне эшкә алмыйлар. Шундай законнар хәзер хасил булды. Барлык компаниялар шуны шул турда уйлый. Шуңа күрә кем килешә мондый ни белән? Чөнки бүген бер очрашуда бүтән әйбердә бер капчыкка салу авыр. Минем максат иде менә шушы сәләтне күбрәк белергә һәм беренче баскыч сәләт ачылсын өчен нәрсә эшләргә кирәк. Бу дөньяның законнарын белү, үземнең ни өчен туганымны турда уйларга һәм үзем бу дөньяда мин кем дигән әйберләрне уйларга. Бу беренче баскыч кына. Моның баскычлары күп. Основалар 8 иде. Ансы әгәр бик булса, онлайнмы, булаймы карарбыз. Шушы рәхмәтлелекне үстерү өчен. Чөнки рәхмәтлелек булмаса, күңел ичендә ул әйбер түгел. Көн саен менә бу кайтыгызда кайта торган балалар, монда бит интернетка китүче балалар бар. Интернеттагылар шалтыратып әйтегез. Әтием, әним рәхмәт.
Сен бар үшін ең яхшы әтиянесіз, ең яхшы әтиянесіз. Çünkü her bir atana özün en yaxşı etip kesilmesi gelir. Hem indi bir natur praktika var. Şatlık jiyatıran. İnternette bana kişkili jiyılıp oynarganım ki şunday oyun, praktika yo'llangan şunday oyun, şatlık jiyat. Hazırki güne şu minutun şatlığın jiyatı bekliyor. Bütün bulgan mağa kadar bulgan şatlık tuğun, şu minutluğuna, şu sekundluğuna bile hazır güne dinlendi şatlık size. Şatlık настроениесін біреу шығарса, ол өзіне тарта тағын тегіне. Шатлықын тарта. Агрессиясын тарта, шатлықын тарта. Шуңа көре біз бой шырашуны бітіреміз шушындай ойын білән. Елегіз қазір шатлықын жиямыз. Кімнің көңілінде нендей шатлық бар қазіргі минутта? Тағын кімнің шатлығы бар? Міне. Мен бек шат, сіздің эпизод үшін мен сізге ойын. Рахмет. Тағын кімнің шатлығы бар? Кімдір міне бірге отырасы келген, досты біле отырған. Bir saatten artık kim birini pek ihtiram etken kişiyle birlikte oturgan. Kızım şartlık değil. Bir saat kim bilendir birlikte oturgan. Sizler özünü tırnak bizimle izlama aşışlar bulman için özünden bir şey yapmak zorunda. Nereden özgerttin? Bile şu kişi hem dünya ana sınavın bitekleri Rahmet bilen kabul ettirmeyen değil mi? Selektif kelime anladım değil mi? Neden anlara selektif? Mine balalar siz şulay türlü leksiyalar tınlay. Yüzegizden baribir men jide kim ekaningizini anlay başlayacaksınız. Yüzegizden kim ekaningizini düşüne başlayacaksınız kişkineden. Mınday şuraşular bizden harici bulup duracak. Allah verse kilesi şuraşularga qayta koyduğunuz var mı? Rahmet sizlere. Baranızda da kışakladım. Korona bu sana.